Buku Zinuna numero 25, Yehova, Yehova, Yehova. Buku Zinuna numero 28 adolatul faasăhi de Yesu. Do mi sol do si la sol mi re fa mi re mi. Do mi sol la sol fa mi re fa mi re do mi re si do si re fa re mi do mi re si re fa re do mi re do mi sol la sol fa mi re mi re do mi re si do faasăhi de Yesu bazino mamatisa maifuli zui kauni na oka fugera bergalan wadede ino oya nawale eno moagadamuza ifuli zui nunuma. Kuzinuna numero 28 nanga fa 12 itafefu umuso de deda. Mi re do si la sol do re mi re do mi re do si la sol do re mi re do mi fa re mi sol fa mi re mi sol fa mi re do do si ta fi fu
zinuna numero 2 nota sobre fa o anda o Yesu. Mi mi do re mi fa sol mi do mi sol mi re mi do re mi fa sol la sol do re mi re do sol do si la sol mi do re mi sol mi re sol do si la sol mi do re mi sol fa mi re do o enda uga Yesu meno la si do Pano masino atu wa teori fino sotu o enda uga Yesu uluga aurigu o ahau si bai de na teu soa aurigu. Buku zinuna numero termoto afilindando sua rua tudo. Mi re do sol fa sol la sol mi sol do si la sol fi sol mi re do sol fa sol la sol do re mi fa re do re si do sol do la sol la do si la si do ri do sol la sol do re mi fa re do re si do sol la da o mi fa aurigu Yesu Kristo Yawa baru fa iholido patola maido patorugo pamanunado soroi nugo usuno iya le mamalu pamanunado soroi nugo usuno iya le mamalu